हंदक लोक सभा अमदी राज्य सभा की मिफमदा पास तौखिबा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की मायोक्ता पांगलतेम पीटी मणिपुर न सिंधुना मियोय लिसिंग कयाना मास प्रोटेस्ट रैली अमा चटख्रे इरोंग चेसाबा इको पार्क ता लेबा पांगलतेम मणिपुर हेडक्वार्टर दगी हौरगा चटखिबा खोंगचट अदुदा सरुक यारदुना पीटी मणिपुर की प्रेसिडेंट सईद अलम न हाई हंदक लोक सभा अमदी राज्य सभा की हाउस ता पास तौखिबा वक्फ अमेंडमेंट बिल असि लेबाक असिदा लैरिबा इस्लाम धर्म चटलिबा मुस्लिम सिंगदा सोखल्ले डेमोक्रेसी की वाहनथोक लैहंदबा असिगुम्बा बिल अमाबु पास तौबा पीटी मणिपुरना अकनबा मवोंगदा कंडेम तौवी मरी लेनबा सिंगना खुदकता रिजेक्ट तौबियु हाइखी महाकना मखाताना हाई भारत सरकारना असिगुम्बा एंटी मुस्लिम ओइबा बिल असि लेबाक मियामगी दमकता अमदी माइनॉरिटी सिंगी खनबिरगा खुदकता रिजेक्ट तौबियु हाइखी ngasi खोंगचट अदुदा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 यानिंगदे चटनबा यारोय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 विड्रॉ तौ डाउन बीजेपी माइनॉरिटी दा हंथना येंगबा यारोय हाइदुना थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजिनबगा लोइनना पलाव कयासु लाउखी ngasi gi khongchat aduda wabagai kendra gi ex MLA Fazur Rahim su saruk yakhi irong che saba iko park tagi pangantem gi headquarter tagi pangantem manipur na organize tawjalaga sindariba sigum laba handakta parliament da lok sabha amadi rajya sabha da bill pass tawkiba waqfa amendment bill asi aikoi muslim society da aduki matik yamna sokpa bill ama oibana manipur da leiriba pangantem na manipur gi praja miyam ga kusam naraga sigum laba bill asi yaning de akoi akan mamong da condemn toy masi reject tobiyo haiba wafam adu ngasi pangantem gi president ama oina media gi kuthang da aigi maikai da gi thamjari akoi strongly haiba bill asi reject toy reject toba pame akoi strongly condemn towi asigum bill asi kudak tagi reject tobiyo haina akoi slogan kaya lauraga ngasi khongjat chatpagi mayam pullaga tholak bani aduna India sarkar amadi manipur gi hojik lebiriba governor na asigum laba bill asi reject toba sida yahonbiyo haina pangantem manipur gi maikai dagi akoi nalukna appeal tawjari